Square. Nandi Kuchechi. Say every Sunday and into the business into church. Church is Hanzi. I be simuka Namatirai Vana Venyu. And I'll simuka. I want to know simuka. Ninya kuti mwana wangu inini. Yes, he claims to love me. But kana mwana wangu achindida anofana kurespecta zvandotaura. Sei akavinga mai vake. Yeah. Whether mai vako vakakuitira chakaipa kana kuti vakakutadzira, that doesn't give you permission to disrespect your mother. Do you think Ashumba didn't offend me when I was growing up? Have you ever seen me coming and lamenting? Do you think she didn't offend me, that woman? But I chose to swallow everything she offended me, and I honor her instead for my good, so that I'm blessed. So panzima bereki simukai munama handina kusimuka. Datuti nichimwe magola attack. Don't kill that boy, but chimbo mufuru fushai. Yeah, nekuti vanhu vanofana kuziva kuti even though my Tanya was an adult in ndandiri mwana mudiki, my Tanya vada kundirepa. Ndini ndakatoti msikana basa ani magaro. Hey, sisi chibondi ndandire 14, my Tanya wana 23, but ndini I initiated it. And my Tanya wana kupinda mbedroom mangu achiti, hey, ndini I insisted. Kashizwa? Yeah, so ndichiri mpenyu kudai, I have to stand for that woman. I have to stand for the mother of my son. And ndini kuti my Tanya had disrespect. Tanya must respect the mother. So Tanya akasa respect her. Yeah, for now, no blessings from me. Yeah, nabo Namatirai. And the Hamad akakonzera kuti ndine sana time. Yeah.